إنها روشة سوريا هناك آلوزين خو وروشين كود قومن دكوا روجبة جهاني اللي سر راجهاندن يجي برزدة دتيسة أم دبينن دسات صالة بستوية كمان دا قركرنا كوجنين إزيد بير الروبرومان د نهمة هنداوي دا لبرابين سوريا لهمبري على جنين علوي للسويداية لهمبري جنين درزي بردوام دکن جن روزانه به دسترجیار روبروتین حتی دوید میده مثل گله که نوچین به شکلی جتیسن جنین کو عقوبت وان ندیاره دروجين داوود هر وها ل دنابرة ريا دنابرة ديرفرو حلبي جنهاتن رواندن اويا جدي سكتن روجوا راگهاندن مجوان شوپان د روشك اتمosفرك به شکلی یا سوریه ده خب هارستن جبو جنان وکی مشارك نبه یاف درد که به هولی هون جبه یکتینن سر زمان لهم بری بی لازمه چو بیکرن ده هیلا جنان ده براستی جی یعنی دنیرینه من دا اگر ام جبوی جولانی و همو جماعت در دوری بیرا ام بیجن حکومت که تمثیلی گل سوریه دکی و شاشتی که پرمازم به چونکی یعنی براستی جی خلفیت وان و دیروک وان وهبوينا وان وكي جبهة النصرة بالصالان وبوينا هيئة تحرير الشام ورجع إيروجي شخارا بيجن حكومة نويا سوريا براستي جيه ناكوكياني يعني أجر أم في نابرجرا دراغ هاندن دا جي أف مجارتين نقاش كرن حكومة سوريا وأحمد الشرع وكي كو همو قادان دا شخارا وزارات خاتشي كرن لي براستي مطلقة هاتنا في جماعات لسر حكم جهة مطرسية جبوي حمو سوريا بطيبات جبوي جنا اللي دراستي دا جي يعني دا أساس دا سياساتي كي تشاوى جي تي مشاندني خويادكي يعني نممكنة جماعتك جهاديست يكو بفكر إخوانجي ولسر أساسي ما في تو کسی نه نتاو نه کم نتاو و نه ما في تو کسی که دیتر قبول بکه بکار به تمثیلیت که دیگه سوریه را بکه جبوی و یعنی هانی جولانی بوی بکار به حکومتی که تمثیل سوریه دکه بنرینه من پر زیده و تشتی که راست نبه و حق سزی که بش بوی همون نتاوین ده سوریه دا